I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u LG's World. I ljudi, ovo je naš prvi klip. I u prvom klipu ću vam pokazati kako da skinete Photoshop. Evo, ja sam ga već skinuo. Prvi korak, odite na link i skinete ovaj WinRAR folder. Kada to uradite, uđete u taj WinRAR folder, odete ovo PC6 i odete ovo kao, vidite ovo Photoshop CS6 i čekate da se to učita, ali ja neću to čekam, jel sam to već uradio. Znači, kada to uradite, taj PC6 prebacite na desktop. Evo, kao što sam ja, i uđete. I evo, ovdje će vam biti, znači, sve stavke od tog Photoshopa. I sada uđete u taj Photoshop da vidite da radi. I da nisam takav lažov. Eto, vidite. Čekajte samo malo dok vam se Photoshop učita. Znači, ovo je i moj prvi klip na mom kanalu LG's World. Možda ćemo i imeniti ime, ne znamo. Nećemo. Evo ga, evo vidite ljudi, znači radi Photoshop. Ako nekome ne radi, neka mi javi u komentar, odgovorit ću vam, znači sve kako to da skinete taj Photoshop i to sve da uradite. I tako sada možete raditi neke stvari i tako. Znači vidite, možete izmeniti boje i onda tako nešto da radite. Ali ja sad to neću i hvala vam ljudi što ste gledali ovaj video i vidimo se u sljedećim klipovima. Bye!